Selekcija dece. Selekcija spartanske dece je počela od njihovog samog rođenja. Sva novorođenčad su doveđena ispred veća inspektora kako bi bila pregledana. Deca koja su ispunjavala spartanske standarde su zatim bila kupana u vinu umjesto u vodi. Trening dece. Spartanska deca su odgajana u vojnom obrazovnom stilu po imenu Agogi, a ratnički trening je počinjao u 7. godini. Spartanski dečaci su odvajani od svojih roditelja kako bi počeli sa Agogijem, strogim režimom koji je za cilj imao da ih oblikuju vešte ratnike i moralne građane. Tako odvojeni od porodica, oni su učeni kako da ratuju, love divljač i treniraju atletiku. U 12. godini oduzimana im je sva odeća osim crvenog ogrtača. Naterani su da spavaju napolju i da sebi prave krevete od trske. Također su morali da skupljaju otpadke hrane ili da je kradu, međutim ako ih uhvate bili su podvrgnuti šibanju. Dečacima su zatim dodeljivani mentori, stari neoženjeni momci koji bi nastavili da ih treniraju. Kako je od svih muškaraca očekivano da budu ratnici, tako se od spartanskih žena očekivalo da rađaju decu. Spartanskim devojkama je bilo dozvoljeno da ostaju kod kuće, ali su također bile podvrgnute rigoroznom obrazovnom i trening programu. Ovaj program se sastojao od plesa, gimnastike, baratanja kopljem i bacanje diska, što bi ih fizički ojačalo za majčinstvo. Brak. Spartanskim muškarcima nije bilo dozvoljeno da žive sa svojim ženama do 30. godine. Spartansko društvo nije zabranjivalo ljubav između svojih građana, ali brak i trudnoća su bili pod određenim državnim ograničenjima. Država je dozvoljavala da se muškarci žene sa 30, a žene udaju sa 20 godina. Muškarci su do tada živeli u vojnim ustanovama, a ako bi se ženili ranije, bili su primorani da žive odvojeno od svojih žena, sve dok ne ispune svoju aktivnu vojnu službu. Vojna dužnost. Od svih muškaraca u Sparti se očekivalo da budu doživotni vojnici, a vojnički život je bila jedina opcija za mladiće. Prema spartanskoj etici, spartanskim muškarcima je bilo zakonom zabranjeno da se bave bilo kojim drugim zanimanjem. Ova privrženost je trajala decenijama, a ratnici su morali biti na rezervnoj dužnosti do svoje 60. godine. Zbog njihove preokupacije sa izučavanjem ratovanja, spartanska proizvodnja i agrokultura je ostavljena nižim klasama. Radnici, trgovci i zanatlije su bili iz klase slobodnih negrađana, dok su se poljoprivredom bavili porobljeni heloti. Oružje. Svaki Spartanac je bio opremljen sa 5 različitih oružja, od kojih je svako imalo posebnu svrhu. Kratki mač po imenu Ksifos je bio oružje za blisku borbu i bio je njihovo drugo oružje ako bi bili prisiljeni da ga koriste. Kopis je bio alternativni mač kojeg su koristili ponekad, bio je zaobljen i duži od Ksifosa. Imao je samo jednu oštricu, držao se jednom rukom i koristio pretežno kada je Spartanac na konju. Još jedno oružje koje su Spartanci koristili bilo je koplje, dužine oko 1 metra, koje su bacali sa veće razdaljine. Pored kratkog koplja, Spartanci su također koristili dori, znatno veće koplje dužine oko 3 metra. Ovo koplje bi držali samo jednom rukom, dok bi sa drugom držali štit po imenu apsis. Samopobeđivanje. Predavanje u bici je bila najveća sramota, jer se od spartanskih vojnika očekivalo da se bore bez straha do posljednjeg čoveka. Predaja je smatrana najvećim kukavičlukom i poznata izreka koju su govorile spartanske žene svojim muškarcima bila je: vrati se sa štitom ili na njemu.